whenever I would find myself in a situation or think about something, I use that sentence. Imagine that it is different. And then I would find a various solution for that situation. That's how I see art, and that's how I create it. It's a little space between something that happened and something that could happen but differently. Stefan Bošković je nagrajeni črnogorski prozaist, dramatik in pisec kratke proze, ki je do zdaj izdal 2 romana, zbirko dramskih tekstov in zbirko kratke proze, s katero je uvrščen tudi med številne mednarodne antologije. Writing prose is for me the deeper experience. It's the most intimate experience because I explore myself. I examine how much freedom I can allow myself to explore my obsession and my fears related to the world. Letošnjo nagrado SEP, srednjeevropske pobude in Društvo slovenskih pisateljev mu podeljujemo za roman Ministar oziroma Minister, za katerega je že prejel nagrado Evropske unije za književnost. Kada izađem iz ministarskog zdanja, navike malih ljudi postaju i ministarske navike. Tako nalažu pravilo premijera. Biće mnogo ljudi, telefona i upaljenih kamera. Njena kapela je 3. po redu. Imaće vremena da me prepoznaju i smisle šta da dobaca. Lud, licemjeran, ležeran, lascivan, la, lu, lo, napušta male navike, probijam put prema 3. kapeli. Prepoznali su me i uzvrpoljili se stotine aveti šušte krilima, u plućima mi tutnja oluja, čašice ispadaju iz koljena. Gre za politično satiro, že pravzaprav noir srhljivko, ki odpira vprašanja prepada med politično elito in posamezniki, vloge nacionalne kulture v sodobni družbi ter posameznika ujetega v igre politične moči. Roman je napisan izredno prepričljivo, sodobno in narativno kompleksno.